Muri Gicurasi uyu mwaka Minisiteri y'ubucuruzi n'inganda MINICOM yasohoye itangazo rigaragaza ibiciro ntarengwa ku bikoresho by'isuku y'abagore Cotex cyangwa se Sanitary Pads mu ndimi z'amahanga nyuma yo gukuraho umusoro ku nyungu kuri ibyo bikoresho. Iri tangazo rikagaragaza ko Cotex za super amafaranga y'u Rwanda menshi zitagomba kurenza kuri za boutique ari 800, iza always ntizirenze 900, every time ntirenze 750, mu gihe best ladies zitagomba kurenza 800. Abakenera ibi bikoresho bo mu mujyi wa Kigali twaganiriye bavuga ko iki cyemezo bari bakishimiye gusa ngo kugezana n'ubu ntibirashyirwa mu bikorwa. Twari twabyishimiye cyane, turategereza ko bizaba turaheba. Igihe mperukira kuyigura nayiguze mu ntangiriro zo kwa 9, naguze super igura 1000. Nkoresha Cotex yitwa always, nyigura amafaranga 1000 muri boutique. Ngiye nkoresha super nyigura amafaranga 1000. Radio Sarusi twasuye uruganda rwa super kugira ngo turebe uko ibiciro bihagaze. Twasanze uharangura yishyura 31,000 ku gipaki kinini kirimo udupaki 50. Bisobanuye ko agapaki kamwe kaba gahagaze amafaranga y'u Rwanda 620. Batubwiye ko kugira ngo iyi Cotex igere kuri za boutique ngo hari igihe byanyura mu nzira enye, no kuvuga umwe wayiranguye 31,000 utagomba kurenza 34,000 aranguza, uzamuranguraho utagomba kurenza 36,000 ndetse n'uwazaranguza utagomba kurenza 38,000. Uyu akaba ari ubundi ngo wakabaye unayigurisha kuri 800. Bisumba ukuboko Jean, umukozi ushinzwe kumenyekanisha ibikorwa mu ruganda rwa super, akavuga ko ibirenze baro gusahurira mu nduru kandi batazabyihanganira. 38 no kuvuga ngo wongo agapaki kaba kamuhagaze 760. 800 no kuvuga nayo ngazaba afitemo 2,000 ku gipaki. Nta gihombo kirimo iyo nyungu mbona itari nkeya. Abarenza rero abo ngabo bakarenza ibiciro, babikora ku bwende, babikora kugira ngo basahurire mu nduru, niko nabyita. Uzafatwa yarengeje 800 bakamutubwira ari umukiriya wacu, tuzamukura kuri liste y'abakiriya bacu. Nabajije abacuruza muri za boutique ntibashaka ko bafata amajwi, cyakora bambwira ko bacuruza bijyanye nuko baranguye. Minisiteri y'ubucuruzi n'inganda ikabagira inama ko uwo bazajya bahenda yajya bibamenyesha kugira ngo bamukurikirane. Mukamurenzi Godance n'umukozi muri iyi minisiteri ushinzwe kunoza inzira ibicuruzwa binyuramo. Icyo tubasaba no kujya kurangura ahantu hemewe, bahabwa ku biciro birengeje bakabitumenyesha, kuko dufite umurongo utishyurwa 3739 kandi bakihutira gusaba inyemezabuguzi igaragaza ibiciro bahereweho kugira ngo ubugenzuzi nibubageraho bazagaragaze mu by'ukuri uko baranguye, niba ari naho bahenzwe tubashe kubakurikirana. Hari n'itangazo tugiye gusohora rigaragaza abantu bamaze iminsi bahanwa. Minisiteri y'ubucuruzi n'inganda ivuga ko umucuruzi ufatwa anyuranya n'ibiciro bya Cotex byashyizweho ahanishwa amande ari hagati y'amafaranga y'u Rwanda 20,000 na miliyoni enye, bigashingira ku rwego rw'ubucuruzi ariho ndetse n'uburemere bw'ikosa. Inosa Habumugisha, Radio Sarusi, i Kigali.